Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pembahasan dengan bahasa Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama ash-shifaa wa wa'ada alayhi. Wa qala ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala ayyuma as-sabit tajawaza syaitanhu qailan ya wailahu siba minni. Wa qala alaihi salatu wassalam rak'atain min al-mutajawwij afdal min sab'ina rak'atan min al-adab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tajawwaju wa la tutalliqu fa inna Allaha la yuhibbu at-tawwabina wa la at-tawwabin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tajawwaju an-nisaa fa innahunna ya'tina